bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi ba B-Info, bakunzi ba Wezo TV, kandi baramutse bahe n'ikaze makino kiganiro cacu cy'uno munsi tugerekezo rya 17 kwezi n'ukwicumi umwaka w'2025 cindamutsa cyane abadukurikirana bose aho baherereye, yaba bari ngaho mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, muri Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia n'ahandi henshi murere muri Afrika tutibagiye, abari Burayi, abari muri Amerika, abari Aziya. Reka tubaramutse tubahe n'ikaze makino kiganiro cyacu cy'uno munsi. Ese nkumaze kubimenyera baye ndi muri studio ntabwo mba ndumwe, aho mba ndi kumwe n'umutumire cyangwa usanguze aza kudufasha kugira ngo dushobore kuja dutahura ibigiye bitandukanye. No munsi nabagarukaniye umwami w'igisaka, murabizi yuko ari umuhinga mu bijanye n'ubusesanguzi ndetse bijanye na geopolitique ngaha mu karere, yama babwira byinshi. No munsi novuga ko dufite ingingo zigira kuri zibiri gusa tugiye kuganira makino iganiro, kandi ingingo novuga yuko zikomeye cyane. Ku ngingo ya mbere turaza kwibanda ku bijanye n'uyu mugwiza tungo mu gihugu cy'u Rwanda ari ku izina rya Munyakazi Sadak, yaraye yandagaje igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, aho yavuze ko igihugu cy'u Burundi gikwiye kuza gukubura amabarabara yo mu gihugu cy'u Rwanda, abene igihugu nabo muri Kongo bakaza koza amawese yo mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva yuko ari amajambo novuga amajambo atari meza, amajambo mabi kabisa yerekana akagaye n'inzigo aba yabivuganye. Turaza kusubira nyine mu gihugu cy'u Rwanda, aho tuza kuyaga ku nkuru iyi kiravugwa cyane yuko hari abagenerale bagira kuri 3 b'igihugu cy'u Rwanda kugeza na n'ubu boba bamaze imisi bapfunzwe na leta y'u Rwanda. Turaza kuraba abo basirikare ni bande, byagenze gute kugira bafungwe. Kumbure nazanye umusanguzi kuva mu gihugu cy'u Rwanda niwe agiye kudufasha kugira ngo ashobore kutubwira abo basirikare abaribo ndetse n'ico bagiye barahogwa kugira ngo bashobore gufungwa. Munumva yo gufunga abagenerale batatu atari ibintu bisanzwe. Yesi uko bisanzwe kantango nenda kwakira mwami w'igisaka mu murongo wa telefone. Ndagushimiye bwana munyamakuru kuba munyakiriye mumpaye ikaze kuri B-Info cyangwa Wezo TV cyangwa nawe. Nanjye rero mbahaye ikaze hano mu Gisaka TV. Turi amahoro, turashima Imana. Natwe ngahe Bujumbura tumeze neza nkuko bisanzwe. Akazuba kazinduye ari gake cyane kubera ko iyo katsi ari kenshi katumerera nabi. Bimeze neza muri rusange. Ndashaka duhere kuri ino ngingo ya mbere tubwira ko twihuta Munyakazi Sadak, aho byaboneka neza ko ari muri conference ndetse aza kuvuga amajambo atari meza atonezereza umurundi canke umukongomani, aho yerekanye amajambo novuga y'urugomo canke amajambo yo kugayana. Wana musesanguzi mwami w'igisaka, urabivuga ko iki ajya amajambo warayumvise, ni ikihe kintu ushishoza ku bijanye n'ajya amajambo? Urakoze bwana munyamakuru, ndagushimiye. Munyakazi Sadate tugomba kumuvugaho gato cyane kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza umuntu ubivuga n'impamvu ubona byaciye igikuba mu Rwanda hose, ndetse n'abarundi tubashimira yuko bahaguruka mu by'ukuri bakamagana ibi ngibi. Uyu mugabo rero mu magambo make ndagira ngo tubwire ngo ni umugabo w'umukire, ni umukire cyane. Umukire cyane, ari muri ya miryango imiryango ibishamikiye ku butegetsi, no kuvuga ngo ifite abasirikare bakuru baba bari barapfuye ariko bakaba bararwanye iriya ntambara yagejeje FPR ku butegetsi. No kuvuga ngo uyu mugabo nawe naho ngaho aherereye, no kuvuga ngo ni nyiri igihugu nawe mu by'ukuri dukurikije ideology ya FPR, kuko muribuka ko Paul Kagame yatubwiye ngo iyo ngo cyari kigiye kuribwa n'imbwa, aho ngaho yari ari kuvuga abavandimwe bagihanganire b'abahutu. Yari ari kuvuga mu by'ukuri yuko ngo nibo yavuze ngo igihugu cyari kigiye kuribwa n'imbwa, ngo nibo bari bagiye kukirya. So nibo yageranyije. Rero ntabwo ari ibitangaje, uyu mugabo rero Sadate ntabwo ari muri abo ngabo bari bagiye kurya igihugu. Hanyuma ndagira ngo nkubwire ko ako ni kamwe kuko ari muri ba bantu bakuriye igihugu mu by'ukuri batibarira muri abo Kagame yavuze yuko bari bagiye kurya igihugu. Hanyuma ikindi twamuvugaho ni umukire muri iki gihugu, bishingiye nyine kuri ayo mateka yuko ari muri ba nyiri igihugu kuri
kuri ideology ya FPR. Ni umukire cyane rwose, ndagira ngo ubwiye ko muri iki gihugu ari mu bakire bashya, ni ukuvuga ngo batari abo FPR yaje isanga, kuko abo yaje isanga bamwe yarabishe, abandi bagize akenge barahunze, ariko si akenge gusa ahubwo bagize n'amahirwe yo kubasha kumucika. Uyu mugabo rero ari mu bakire mu by'ukuri baremwe na FPR, ni ukuvuga ngo bamwe yabahawe amasoko batayakwiye, bamwe ni ukuvuga ngo nyine ngo bahawe, ni ukuvuga ngo bagizwe abakire nuko FPR iri ku butegetsi. Sibyo cyane gose. Yes, muri iki gihugu ntabwo ntibishoboka ko nukuvuga ngo FPR yaciye akarongo, ntabwo wagera miliyoni 10 utararahiye muri FPR. Urajyana? Ndakumva cyane. Icyo ntaho byanditse, ntabwo ari bisange mu binyamakuru, ntaho bisanga, ariko ngewe iyo mbaruye abantu mu gihugu hose, ariko by'umwihariko uretse kubarura nkabanze abantu nka 2 twaganiriye bageze kuri urwo rwego, ariko bikaba ngombwa yuko FPR ihita ibegera ati rero dore tiwabaye rwiyemezamirimo mukuru, ni ukuvuga ngo abo mu Kirundi mwita ba enjeniyeri, ati ugomba kuza mu cyama tukakumenya kugira ngo tugufavorize, kumenya bakagufavoriza muri activity mu gihugu hose, niba ari amasoko, niba se ari ibyashara ukora utumiza ibintu mu mahase ubyinjiza, cyangwa ukora ubucuruzi bugera ku banyarwanda muri rusange bita umukira. Ni ukuvuga ngo ugomba nyine kugenda ukaba registered muri FPR, ibyo ukora byose ntabwo warenga uwo murongo wa miliyoni 10 muri iki gihugu, nibibaho utararahiye muri FPR. Ni ukuvuga ngo agaciro ka business yawe babariyemo n'ibikorwa biri fixe, n'ibyo tuze kuri account. Niba hari umuntu waba udukurikiye wageze kuri izo miliyoni, FPR ntize kumureba, azanye umuza komite. So uyu mugabo rero ari mu mamiliyoni n'amamiliyoni, no kuvuga ngo bishingiye ku mateka, bishingiye ku miryango aho ihurira n'ako gatsiko, aho ihurira na Kagame. So ni umukire rero uyu mugabo iyo avuga, niba ushobora gukurikirana imbwirwaruhame ameze zitari neza gusa, iyo avuga ni ukuvuga ngo wowe ntukamurebe nk'ureba ngo ni umuntu ku giti cy'uriya ureba kuri kamera. Uriya muntu uraho ubone ko ari Yolande Makoro uri kuvugira leta y'u Rwanda, ariko Yolande Makoro kuko ari urwego avugira urwego rwa leta ruzwi rufite rwanditswe nyine tuzi ko ari urwego rwa leta, icyo rwakora cyose kiba ari leta igikoze, uwo ari we wese avuga ati biriya bintu ni leta ibivuze, ntabwo Yolande Makoro azavuga biriya bintu. Ni ukuvuga ngo aba bantu rero ni ukuvuga ngo nibo baba bagomba kuyivugira ibyo bintu. Uzamwumva Yolande Makoro, uzamwumva uwo twita uzamwumva uyu nguyu Sadate, uzagaruka wumve uwo bita Albert Rudacimburwa, nawe ni umuherwe, ni umukire cyane. Uzumva undi muntu nakwereka, hari undi mugabo witwa ngo ni Tom Ndahiro, niba namwitiranyije ubushize nakoze ikosa mwitiranya n'uwo bita David Imbara. Abakunzi bacu nabo baza kumusura, ariko aha ndakeka naba ntibeshye. Ni ukuvuga ngo uyu wafobaganye cyangwa ushinzwe kuvugira leta y'u Rwanda mu buryo abandi batabikurikiranye batamenya, ni Tom Ndahiro. So uyu mugabo rero ari we ngarutseho by'umwihariko, ari muri abo bantu, ariko kuki avuga ibi ngibi? Ni ukuvuga ngo biriya bwana munyamakuru, sinzi niba utabonye update yagarutse ngari gusaba imbabazi, ariko nagira ngo ubwire ko abantu bari kuvuga ngo ngabari ngo bya bindi tuvuga ngo ni leta ngiba yamutumye ngo ntabavuge leta, ibintu nk'ibyo ngibyo. Icyo ni ikinyoma cyambusa. Nagira ngo ubwire ko nuko FPR ikora. FPR yafashe umudamu uba muri Canada, yitwa namenye izina ni Marie sinzi irindi, udukurikiranya muze aramwibuka, iyo mvugo yaramamaye hose mu gihugu, ari kuvuga ngo ngabahutu ngo babategetse, nyine avuga ngo abatutsi ngo bategetse abitwa abahutu imyaka 40. Amagana abatutsi ngo nabana hanyuma ngabahutu ngo nabana b'inka.
abana b'imbwa ari kuvuga ngo niyo waboza ntago bacya ngo ntacyo bavuga ngo urwango ngo barwo twego yavuze amagambo mabi cyane nagiye kurondwa cyane nsubiyemo abazanye iyo video nkayiplayinga hano abadukurikiranye bakayibona niba kumbure tuzoyikorera ikiganiro cyihariye ariko barangije icyabayeho no kuvuga ngo baraje bakora utuntu hano barajijisha uwo numwe none Sadata aragira ngo uretse ko yowe atanasabye imbabazi ntabwo yasabye imbabazi rwose ahubwo abantu bitwa ngo ni inshuti ze umunyamakuru wamuhaye iyo interview niho bagiye nabwo nibagaruke kuri ya media babivugeho baze bavuga ati ibi bintu ni ibitekerezo byo ku giti cye cyangwa se turabyamaganye ni ukuvuga ngo bwana munyamakuru uyu nguyu kibayeho nuko bamubwiye ati subirayo ntabwo ari uko bamubwiye bamutumye gaze ngo yivugire biriya bintu baba babibatumye umudamu uba muri Canada bari babimutumye baramubwira ati ntunasaba imbabazi hanyuma haraza bongera baravuga ati hasohoka izindi nkuru yandi amavideo abagore bari kuvuga ati shati murishima ngo Kagame ngo yapfuye ati ntabwo muzi ikintu twabakorera aramutse apfuye twabatsembatsemba so rero umugabo umva ko ari leta yavuze biriya bintu rwose ngo abarundi ngo bagomba kuza ubundi wakibaza niba atari leta uyu mugabo kuki aba Kongo n'u Burundi aribo yahisemo aho bwibaze atavuze Uganda kuki atavuze Ethiopia none se abakongomani cyangwa abarundi nibo bakeneye akazi hano mu Rwanda bibaze cyo muri media kugenda batesha agaciro abantu abarundi bakabambirwa nta gisirikare bafite ariko ahari ntabwo mu kibyumba mwamaze gukuraho icyo kintu barabisobanukiwe kuko kwa mwari mufite igisirikare mwari mugifite ariko nta bikorwa cyakoze hano mu karere ngo deda buri cyavuga so ubu ngubu rero ku bijyanye n'igisirikare ntabwo bakibivuga ubwo baje sasa ku bijyanye n'abaturage muri rusange ubwo bagiye gukomeza bagaragaza ibijyanye ngo barakennye none ngo bazaza ngo kubura imihanda ibi rero ni ibisanzwe nyine byo gukomeza gutesha abantu agaciro bwana munyamakuru by'umwihariko bishingiye kuri politiki ntihajye kubona uyu muntu kandi ajya mbabwire ni umuntu ukomeye muri FPR nuko nabwiye ijambo aheshwa n'amafaranga noneho mu buryo buri na official ni umuntu ukomeye muri FPR ni ibintu bisanzwe rero ko tumwumvana izi mvugo so ni FPR yamutumye rero kuko n'urubyiruko yari ari kubwira yari yaje kurushishikariza imigabo n'imigambi no kumva bagomba gukomera kuri FPR nicyo FPR bifuza turajyana ndakumva cyane sara amagambo yayavugiye imbere y'abo bantu batumijwe kugira baze icyo FPR yifuza ngo ku rubyiruko rw'abantu bayiyobotse ariko akabishyira muri rusange hanyuma akavuga ngo abarundi ngo bagomba kuza gukubura hanyuma abakongomani ngo bakoze imisarani ya hano i Kigali so ubundi igitekerezo cyiza cyo kuvuga ngo u Rwanda rugomba gutera imbere ewe ndetse namwe Burundi natwe abanyarwanda byo muri kubyumva n'ahariho hose ndetse na Haiti buri gihugu cyose kiba cyangwa abayobozi n'abandi bavuga ari kwijyana baba bagomba gukora ikintu icyo ari cyo cyose gituma mu mitwe y'abenegihugu hajyamo ikintu cyo gukora cyane bakarenga abandi nyine bagahereza n'abandi imirimo ariko urebe imirimo yabahitiyemo ni ukuvuga ngo ni icyo ngicyo babifuriza nyine ngo muze gukubura imihanda hano abandi bakore imisarani so aho niho bitandukanira niho hajemo yuko mu by'ukuri yagaragaje ikintu FPR yamutumye yuko yifuza yuko abarundi batazigera batera imbere bakeneye kubabona kandi kuko abarundi hano mu Rwanda barahari ariko icyo kintu kuvuga ni hari abarundi mu by'ukuri n'ubwo bashima ariko nta muryango ubura abantu nk'abo ngabo bari hano mu Rwanda bazi ngo baze muri paradizo nuko baraho nyine iyo mihanda bari so yes no kuvuga ngo iri jambo ryakabaye rikangura abarundi bakabona yuko ibi bintu barimo hano i Kigali rwose ntaho bizabageza n'ubwo ngo leta n'iki bifuza bakubura imihanda hanyuma bahanagure sarani mwami w'igisaka akazi yabibabwiye muri FPR ntacyo yabasigarije mu by'ukuri mwami w'igisaka
Ego. Jendo nk'umushitsi muri studio bicahaga mutama bicahaga kumbure ariko arakumva ivyo uvuga kumbure no baragiye arafise icyo kongera kwibivuze ko yamaze gushika muri studio turi kumwe. Turagwaye ikaze cyane. No kuvuga ngo aje muri studio turi kumwe ku murongo. Turi kumwe ku murongo arakumva cyane. Yo umurize rwose umubwirire tumwami w'igisaka aragusuje kandi mukomeye tubari inyuma. Ego ibyo mukora turabibona. Ego ahari nabagiye kurundurwa cyangiye gutandukira bwana munyamakuru cyane ko ari surprise umore ariko musuriza umumbwiye ko mukunda cyane. Tumukomere cyane kabisa arabwakiriye ngo namwe arabukunda cyane arakurikirana ibyo mukora. Murakoze reka mushimire muvandimwe. Murakomeye cyane amakuru yanyu. Yego rwose. Bo murakoze reka nsubize n'abakurikiye iyi radio. Bien for please. Ego. Hanyuma shimire n'umuvandimwe uduha ikiganiro cyiza. Ego. Kandi abuzinga by'ukuri nkombora mwumva ibintu avuga ni ibintu biri reality ya. Doko ni ibintu by'ukuri kandi biragaragara ko igihugu cyiswe cyagizwe u Rwanda. Ego. Burya nticyahora cyitwa u Rwanda. Ntabwo cyahora cyitwa u Rwanda. Cyagizwe u Rwanda tugirwa abanyarwanda. Ariko ndashaka kumushimira cyane ku bwitangiye agira n'uburyo akurikirana amateka y'igihugu. Ego. Uyu Sadati mwavugaga ni umuntu nzi cyane. Ni umuntu uri mu idini ya Islam. Ego. Ni umuntu twabanye mu kipe ya Rayon Sport. Yari umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport nkaba ndi umufana wa Rayon Sport. Ni umuntu w'umukire nk'uko yabivuze ariko ni umuntu ukunda kurangwa no gucamakazwa bikabije. Amagambo menshi yagiye avuga ni amagambo agaragaza ko ari amagambo mbese atari urukundo gusa akunda FPR ahubwo ari no gucamakazwa. Yaranabivuze ko ari kugira ngo bakunde bamuha amasoko. Nk'uko umuvandimwe yabivuze rero yabivuze neza nta muntu muri kiriya gihugu cy'u Rwanda cyiswe u Rwanda ushobora kugira miliyoni 30 atabazwa atagira icyo asabwa na FPR. Mbese muri kiriya gihugu cy'u Rwanda nta muntu ushobora gushora miliyoni 10 ngo utafite donc uvuye yibo warakoze kera ukagira akazi kawe ukavuga uti maze iminsi ishomereye ndi ku nta buryo mfite none reka ngurisha ino nzu nyishore ndebe icyo nakora. Wari ukayibona miliyoni 10 uzishyira mu bucuruzi. Iyo ubaye intwari Imana ikurinze zikomeza kuba 10 imyaka 5 igashira nta cyongereyeho. Ariko amahirwe menshi nuko mu mwaka umwe cyangwa bitarenze 2 ayo mafaranga yawe yashize ukabona n'umukene utazi nawe yagwimye. Uyu Sadati akunze kugaragaraho imvugo nyinshi zo kwandagaza abanyepolitike cyangwa se gucamuza kuri iriya leta yabo. Uramo nk'amagambo yavuze nayumvishe ni amagambo deja agaragaza umuntu w'ikigoryi. Nta discipline kuko nubwo waba wanga abantu nubwo waba ariko wifuza ntabwo biriya bintu ariko wakabivuze kubera ko biriya ni amagambo y'ubucucu. Kubera ko kuvuga ngo abarundi baze bakubure ariko abavuga ibiri muri filozofi za FPR kubera ko nyine niyo filozofi yayo nuko abantu abahutu ababantu muri rusange bagomba kuba bacakara babo. Donc ibyo nibyo biri niko bavutse nibyo bongejwe. Rero nkaba nashimira umuvandimwe igitekerezo atanze. Nibutse abakurikira Please ko hari umunyapolitike twa Ingabire Victoire. Uyu Sadati yaramwandagaje bikomeye yamwisivu amwitiki avuga ko donc ari umujenosideri donc ibitutsi byinshi bikomeye. Bityo rero ni umuntu mbese ufite ikibazo kandi wenda ntumera mbwira n'abategetsi ko nubwo uvuga ngo yasabye imbabazi nabiruka icyo kiganiro avuga ko abarundi bagomba kujya bajya gukubura mu mihanda n'abagomba bagakoropa amawese. Ntago nigeze numva ibindi bwo ayo ni inkuru ishyashya kuri kandi abivuze awerekera yibwira baciye bakoma amashi bahise bakoma amashi. Iki rero kikaba ari ikibazo kuko donc mwabwira abantu donc murebe bariya n'urubyiruko donc ruri ari imbere yabo ariko gushyiramo iyi ideology yuko bagomba gukura bumva ko abarundi bari musi yabo. Bumva ko abakongomani bagomba gukubura amawesi yabo. Bumva mbese ko bo ubwabo ari bo gusa. Donc ibi ngibi ni ibintu bisenya
igihugu cyabo ni n'ibintu bisenya Afrika muri rusange. Nicyo nagira ngo nongereho haramutse hari ibindi twazakomeza. Urakoze cyane kumbura umwami w'igisaka yamaze kumva bicahaga mutama ibyo avuze ku bijanye n'umunyakazi Sadaki. Sinzi yuko kubiri mutama bicahaga avuze ko hari cyo kongera. Mu by'ukuri ndamushimiye kandi n'abadukurikiranye nekeza yuko bari buze kutuberwa n'iki kiganiro by'umwihariko kuko akubwira ati ngewe twarakoranye uriya mugabo ndamuzi. Hari ngewe tutakoranye wari gushidikanya ibintu hano ariko umuvanda umuntu bakoranye umuzi neza abihereye hano. Wiano Allo? Mu by'ukuri wenda dukomeje aho yaragereje yego nkuko donc muri kira gihugu nyine harimo abantu benshi harimo abakire abitwa abakire ariko ubukire subwabo donc ubukire bw'abantu bariya uzabona mu mapajero mu modoka nziza bone mu mataje ubwire ko ari abakire ariko nta mukire uba mu Rwanda kuko kira gihugu donc ubukire bwose n'ubwagatsiko kamwe ka FPR kuko ngo bare abantu bose ni abakozi ba FPR donc hamwe nuko ubona muri pajero ariko nukuragira araragira ushobora n'umwungere ushobora gusanga afite donc ngo ibibizo byose nibye bira byose nibye ariko mu by'ukuri ntago ari bye ahubwo abafite uwo abiragiriye ariko abayibona gutyo mu izina rye ariko atari n'ikimenyimenyi. Umwami w'igisaka yagarutse ku murongo wa telefone. Umwami w'igisaka mutubabarire cyane agafone kari kagoranye. Allo? Mwami w'igisaka agatelefoni ko karamukundira ariko ndazi yuko tumutora. Rero abarundi ndetse n'abakongomani bumva izindi bituvuga basobanukirwe nyine n'umugambi doko ni hariye bajya. Umwami w'igisaka turongeye kukuramutsa. Ndabikirije bwana munyamakuru. Mutuyanganire byari bitugoye kabisa ewana byari bitugoye mutwihanganiye cyane. Sana nta kibazo. Sinzi ko wakomeza naho warugeze nta kibazo. Umwami w'igisaka mbona yuko uyu munyakazi Sadaki twomugaruka ko ubundi munsi ariko reka twibandanirize kumbure inkuru ntigire ndende kubijanye n'abo ba generale bagera kuri 3 b'igihugu cy'u Rwanda bavuga yuko baba bafunzwe iminsi itari mike ariko ubu bikabiko biragaragara yuko leta FPR yoba yamaze kubata mu mvuto. Mbega turashaka kumenya aba generale ni bande mbega bafunzwe bahora iki twonge gwikaze kandi kuri BM4 please. Urakoze iyi nkuru y'abagenerale njyewe ntago ari ibintu bitunguranye. Ushize bacamo nk'icyumweru kimwe uri kunyumva? Ndakumva cyane. Baciyemo icyumweru kimwe cyase ni bibiri ntago kwisuzuma ntago nibuka neza ariko ndumva hataraca ikinini ubwo wambazaga kuri bijyanye na kudeta yari iri kuvugwa hano mu Rwanda ati Perezida Kagame yaba mu by'ukuri yasimbutse kudeta tibimeze bite. Narakubwiye nti kudeta hano ntago ari ikintu cyoroshye. Nabababwiye nti ntago ari ikintu cyoroshye ariko kuba atari ikintu cyoroshye so ko atari abantu bayigerageza. Icyo gihe narakubwiye nti icyashobokaga ngewe iyo nari nabaze neza ariko ntamenya niba yari kudeta cyangwa byari ukumusimbura igihe Dede yari asigaje akuka ke kanyuma. Rero impamvu mbihuza gutya bifitanye isano najya mubwire kiriya gihe kigera mu minsi 17 Dede yamaze nawe ataza ahantu aherereye. Cyumvikaneho haburaga
gato cyane ubundi byari byarangiye kuko n'imiryango ye yose yari yazamutse yagiye hariya mu Budage ni ukuvuga ngo mbese bamaze kubyakira ko uretse n'umuryango we n'abantu muri ka kantu ka killing machine hejuru ariko abantu bakeya cyane atari bose ni ukuvuga ngo bari bagiye byari byarangiye pe nta n'urivugira ku gasozi gusa ikibazo rero cyavuyeho n'iki bihurira hehe n'aba bajenerali ariko mbere y'uko tubageraho mbere y'uko mvuga aho bahurira cyangwa aho bihurira n'aya mateka naringiyemo ya vuba hari katari aya kera nabanza nkagusubiza byihuse abo bajenerali n'uyu witwa Emmanuel Ruvusha undi mujenerali uvuga ngo none ubu ngubu amakuru ari kugenda arikinga ari kuvuga ajya hanze mu butasi n'abandi bantu bakurikirana ibintu inyuma y'amarido cyaracicikanaga ari naho bavugaga ngo kudeta so aba bagabo no kwanga kuva kiragiye bavuga ngo kudeta allo nagabo meza cyane bwana munyamakuru ndakumva cyane mutubabarire kabisa impamvu hano ntabwo urivugira ku gasozi ubusa ahantu niba hari gucumba umwotsi byanze bikunze haba hari umuriro cyane rwose bavugaga kudeta ariko aba bagabo bari bahise babafunga ni ukuvuga ngo igihe Dede rero yari arembye kuriya undi nari nsimbutse ntarimbuze ni ibingira baramuzi by'umwihariko uyu mugabo yaramamaye ubanza ari ari piyese y'ingenzi muri killing machine ni piyese y'ingenzi cyane ntabwo ari ugukekeranya by'umwihariko abanyarwanda baramuzi mu bijyanye n'ahantu ibyo bise urugamba rwo kubohora twebwe twize ko ari urwo kuboha igihugu ubwicanyi aho yaciye hose baramwirahira n'ubu ngubu baramwibuka neza abakiri rero iki kintu aba bagabo impamvu bakunze ubihuze neza na ruriya rupfu rwari rwabazwe rwa Perezida Kagame abantu muri uko gusezera bagenda baza ati mwebwe mugende mujye kureba Dede mu Budage mugende gutya aba bagabo mwibuke twaburekinze inkuru yari ishingiye ku butasi kuko si ibintu byigeze bivugwa hariho hose mu binyamakuru twavugaga ukuntu harimo guhangana abasirikare bwana munyamakuru bimwe bavugaga ngo Rwagasore ngo n'abarundi muri rusange mwumva yuko hari ikintu mwafashije u Rwanda nanjye nkababwira kirahari rwose by'umwihariko Dede uyu nguyu yakabaye aje kubashimira yamubwiye ngo inkingi zakomeje gutuma Kagame ahagarara rwuma muri imyaka cyangwa harimo n'abasirikare barerewe aho ngaho mu Burundi ndavuga abasirikare abanyapolitike cyangwa se abacuruzi bakorera ngaho mu Burundi hanyuma basunitse Kagame bamutera inkunga nk'izo za gisirikare cyangwa iz'amafaranga cyangwa se iza diplomasi mu mahanga kugira ngo bumvikanishe ibyo FPR yarwaniraga rero abo basirikare bavuye iwanyu mu Burundi bajya mu gisirikare cya Kagame n'aba basirikare bafatanyije n'abavuye muri Kongo bose n'aba francophone hanyuma n'abasirikare bavuye Uganda bafatanyije n'abo basanze imbere mu gihugu ni ukuvuga ngo aho hantu harimo akantu ko kuvuga ati ninde ugomba gusimbura Dede bumvikane ko umutambukanyi wa Perezida Paul Kagame nawe yari ari muri abo bantu mu itsinda ry'abantu bavuye mu Burundi nawe afite ingabo zimukurikira ndetse hari n'ubwicanyi bumwe tugenda twitirira Dede kuko ari we byose nyine ari we ubikoordinating ariko hari ubwicanyi bugenda bukorwa ndetse n'abasirikare bagenda bicwa hano byatanzwe ari amabwiriza y'uyu mutamu wa Perezida Jeannette Kagame izo mpande rero zihanganye rumwe rwavuga ati tugomba kuba ari twebwe umusirikare wacu niwe ugomba kuba asimbura Kagame abandi bavuye mu Burundi n'abati reka ati muvuge muvuye aho ni twebwe tugomba gusigarana na Jeannette Kagame izo kumfuri rero hari n'abandi bagiye bafungwa bagiye tubivugaho umuntu wankurikiranye neza mu Gisaka TV bagiye bafungwa nkaza nkababwira uyu yagiye gufungwa mu gitondo bakamufunga nkaza nkababwira uyu ngubu bagiye kumudemobiliza mu gitondo bakaza bakamudemobiliza nkababwira ndetse hari n'abandi bagiye koherezwa mu mahanga bangone bambasaderi cyangwa n'abango n'abatashe muri
bari mu gihugu muri ambasade mu bihugu boherejwemo ibyo bintu byagiye biba aba bagabo rero nabo umpande bariho bose bari bafite icyo bagomba gukora turajyana ndakumva cyane yes aba bagabo uribuka hano hari inkuru itaravuzwe cyane aho ngaho mu Burundi hari umudamu yitwa Ingabire Marie Immaculée hano mu Rwanda ariko umuntu waba udukurikiranye ari uwo mu Rwanda ntekereza ko niba ati bera mu runana na museke weya ibi bintu narabizi uyu mudamu uyu mudamu nawe yiyongere ku rutonde rw'abantu FPR yari yensanga hano ku rupapuro rwanjye nkora n'ikiganiro ndufite bwana munyamakuru ndetse ndagira ngo ngire ko n'abantu dega bagiye kurya bite n'ukurikiyeho mba naramukoreye thumbnail kandi nzashyira ku kiganiro nzaza kubagani wa wundi n'abandi nawe baramuriye uyu mudamu nawe rero ku rutonde bahise bamurya uyu Ingabire Immaculée bose bahurira ku kintu cy'uko ntabwo bari mu bizenerwa umuryango wa Kagame wahisemo yuko bagomba kumenya aho ubuzima bwa Kagame bugeze ko ari kuburaho akantu gatoya mbese ngo bagende bamenya amakuru ku makuru aba rero nibo bahirimbanye bibaze ngo Kagame ngo bimeze bite by'umwihariko uriya mudamu nicyo kintu yazize agitangira kuvuga ngo Kagame ngo bimeze kuko mutaduha amakuru ndetse ndagira ngo mubwire ko n'amakuru yagiye arinkinga none se ko nkanjye naba mu gisirikare cya Kagame cyangwa n'abaye ukomeye muri ziriya nyeshyamba mbimenya gute kuko ngo amakuru agenda arinkinga ava muri abo bantu niko buryo amakuru angeraho nibwo agera no ku bandi so uyu mudamu rero nguko amakuru yarinkinga yayasohora bishaka nuko kuko babona yuko babaheje mu by'ukuri abasirikare nabo bari muri izo ntambara zo kuvuga ngo tugombe dusimbure Dede ninde ugomba kumusimbura Dede maze kuza no kwanga garaje agenda kubura so aba bose ni inkotanyi kandi uko ari batatu ni inkotanyi kandi ni killing machine bisobanuye ko babitsa amabanga menshi y'ubwicanyi bwakozwe na FPR hano mu Rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo so aba rero muri ya kudeta mwari muri kuvuga ntabwo nahakanye yuko atari abantu bashaka kuyikora icyo nabwiye nuko bidashoboka ntabwo bishoboka kuko iyo Dede yubatse igisirikare cye nyine dora ahisaba funga icyumweru ngeze natangiye kuzimenya nuko bacakiwe ibyumweru bibaye bibiri bwana munyamakuru so hari uko bashatse kuba bagira iki bamuhirika hakaba hariko yuko n'ubundi bujuje ibisabwa kugira ngo we uri umuntu Dede agomba kurikiza icyambere muri izo kondisiyo bwana munyamakuru ugomba kuba mwarafatanyije amabi yose mwakoranye so mu gihe nk'uko aba ari kwikanga ko Kongo ishobora kweza drone ikamwica ashobora kujya ikamuroba ashobora kujya mu Budage kwivuza urabizi yuko afite ikibazo abazwe mu mutwe n'uko bagomba kujya bahora bamukurikiranira hafi bakamenya iyo operation niba nta ingaruka zishamikiyeho ziri kurayizinga kugira ngo babashe kuzirwanya afite ikibazo cy'uko ashobora kugenda mu cyumba cya theater bagaheruka uko bakamusinjirije bikarangira gutyo so mu gihe rero yitabwa ibintu ngibyo afite ikibazo cy'ibicamo bagiye gushyiraho urukiko ruzamuburanisha aba bantu rero ntabwo mu gihe azaba adafite kontrol adafite ubutegetsi azaba kontrol ibyo bazavuga mu nkiko so ni abakandida beza bo kujya kugira ngo ukuri kuzigere kujya ahagaragara mu munyamakuru umwami Isaka ikibazo cyawe kuko nagisubiza bashatse kugirika nk'abantu bafite inyota y'ubutegetsi ariko bakenera no bibaza ngo perezida ngo bimeze bite twego ko mutatubwira aho ubuzima bwa Dede bugeze kandi bari mu bantu bafatanyije n'ubwo ngo ni abantu batinjiye igisirikare muri za bibiri ni abantu batukanye iyo mu Uganda no mu Burundi so munyamakuru ni icyo ngicyo ni impamvu ebyiri yuko nabo bakeneye kubona uriya mwanya ariko na Dede nawe akaba akeneye ko abo bantu batazigera batanga ubuhamya bw'ibintu bakoze hano mu gihugu cyacu urakoze cyane mwami w'igisaka kumbure twicanye na Mutama Bicahaga nawe arashobora kutubwira
uko yakiriye ino nkuru y'aba generale bagira kuri batatu washoboye kuvuga n'amazina yabo uko yakiriye muri rusange. umuvandimwe akurikirana amakuru cyane, yego reka mushimire cyane kandi ibyo avuze byose ni ukuri. donc ikintu gikomeye kirimo nuko avuze ko kuba hari amabi umuntu wese yakoranye na kariya gatsiko cyane cyane na Kagame, uwo muntu aba ari kandida w'urupfu. ari nayo mpamvu ngewe kuva na kera nabwiraga abantu ko abantu bikoresha mu kwica baba n'ubundi bakora ubusa, kuko n'ubundi n'ayabaha ntabwo bayarya, kuko icyo arayabaha gaca abica kabataraya, kubera ko baba bafite ikibazo nyine yuko bazamutanga igihe azaba atakiri ku butegetsi. Ibyo ni ibintu byumvikana cyane. rero kuba kudeta zishobora gukorwa mu Rwanda cyangwa ntabwo zishobora kuzikora nk'uko umuvandimwe yavuze, abashaka kuzikora ni byinshi, ariko icyo ubutegetsi bwa FPR bwubatse mu bantu ni ubwoba n'iterabwoba. noneho cyane cyane muri bariya nyine hari no ku gisirikare harimo za bamaneko benshi, iyo muvuganye ibintu muri batatu ntihaburamo ujya gutanga amakuru. Ubw'ibyo rero akaba ariyo buryo bakoresha kugira ngo nyine barinde ubutegetsi bwabo. kandi mbese uriya mugabo ubwe mu byo yize byinshi, icya mbere yize no kwica, ibyo azi byonyine. Ikindi yize ni iperereza, ibyo nibyo yanakoraga muri Uganda. abari muri Uganda abagande baramuzi, ubwicanyi ntabwo yabutangiriye muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, ahubwo yabutangiriye mu Uganda, ari ashinzwe iperereza rya Uganda. Ubuhamya tubuhabwa n'abantu babanyeyo bavuga ko yicaga abantu ku mugaragaro, kandi mbese ko ibyo akora mu Rwanda ni nabyo yakoraga mu Uganda. Rero nkaba navuga ngo ubundi gukora ni ikintu giteye ubwoba, kandi muzajye mureba n'ahenshi burya abajenerali ahanini ntabwo bakunda gukora amakudeta. bashobora kuba hari bahabwa amatisi ntazo bakuyakuye, ariko n'ujya kureba uzasanga abakoze amakudeta hirya no hino ku isi uzasanga ari abasirikare bafite amapeti yo hasi, ndetse no kugera kuri sirikare. ngira ngo murabizi witwa Sirira Chief Samuel Don yakoze kudeta birakunda, Batraore n'abandi, ariko mu by'ukuri bakapiteni, ariko mu by'ukuri ntago nge ndumva ngo umujenerali yakoze kudeta. ntabwo nzi niba abana hari bakeya. nuko bigaragara rero ko kiriya gihugu cy'u Rwanda cyo ni ibintu bitoroshye kugira ngo abasirikare hamwe nuko baba ntekereza ko ubundi umujenerali aba afite ubushobozi bwose bwo kuba yagira ibyo yanga, yakora kudeta, yagira gute, ariko bafite uburyo bapanga ibintu nkabo, ariko nabo uko igisirikare bize mbona ntacyo bakimaze, kuko igihe bamaze kumenya ko hari abantu hari umuntu yakwize yagukurikiye, nawe ugomba kumenya uburyo ugomba gupanga ibyawe cyane rwose, ukabipanga nkawe cyane cyane nka generali uba ufite abasirikare ayoboye. ashobora gupanga ibye wenyine agakoresha abasirikare be batoya, nawe yize neza, yarangiza agakora ibyo agomba gukora atagiye kuganira na bagenzi be cyane, kuko nyine muri bagenzi be hari ababa bafite inda nini baba bagomba kugira gute kujya gucamakazwa. nkaba rero wenda ntarambiranye, navuga ko umuvandimwe mushimiye cyane kuba akurikirana amakuru kuriya, nkaba kandi rwose mvuga ko ibyo avuga byose abantu byumve ko ari ukuri, kuko ni umuntu ukurikirana amakuru cyane kandi ntacyo avuga beshya na gitoya cyane rwose. nuko yavuye ku murongo wa telefone, ariko reka ndamushimire cyane, ndetse nshimira umuntu wese twabanye mwa kino kiganiro. nizere ko ashobora kumvira byinshi na hirya. twari twakoranije bamwe mu nzobere zisanzwe zikurikiranira geopolitike hafi y'akarere, ndazi ko byinshi mwashobora kubyumva. reka duhure muri commentaire rero kugira ngo tugire ko ivyo dutereye ku canke tubajije abo bano bubahwa kandi babiri kumbure mubakeneye. murabizi kenshi turakunda kuba bazanira mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi ndabikibanure kumbure turongera duhure mu bindi biganiro byacu. bye bye.